Omar Krasnić mladi je sarajevski zanatlija koji je svoj zanat učio kod Hadžije Jabučara. Već 7 godina bavi se ovim poslom i izrađuje zaista unikatne stvari, no posao obavlja kod kuće jer mu općina Stari Grad ne dozvoljava da ima svoju radnju, ali ni da registruje pomenuti posao. To nije spriječilo ovog čovjeka da još jednom svoje znanje, ali i zanat koji izumire, prenese na mlađe od sebe. Omere, prije svega dobrodošli u emisiju Oni šalju signale i lijep pozdrav vam želim. Hvala lijepo. Povod našeg druženja, projekat koji si zamislio, u pitanju je kurs zanata, je li tako? Kurs starih zanata, u stvari, tih nekih koji izumiru. Kako jedan zanatlija danas živi u Sarajevu, odnosno može li se fino živjeti od kazandžijskog zanata? Ono uvijek se može živjeti od onoga šta se radi. Što se tiče kazandžijskog zanata, kod nas je inače ono, ako nisi u toj nekoj šemi, ako nisi u tom krugu, hajde da kažemo, odabrani, onda malo je teže, u stvari živci odoši. Jer recimo već 5 godina kako ja radim kod kuće, ono, niti mi daju radnju, niti mogu dobiti općinsku radnju, mada se oni pušu da daju radnje te da podržavaju stari zanate. Čak mi ne daju da registrujem kućnu djelatnost kao ono, ne možeš ti, ko si ti. S obzirom da moj otac nije se bavio sa tim, ni dedo, ni niko, nego sam eto ja ono prvi u svojoj familiji koji je to počeo raditi. I onda je to malo ono nezgodno. A što se tiče zanata, ko zanata, u zadnje vrijeme bukvalno zanat izumire. Možemo usko sa ovom pričom nepodržavanja, da kažemo, države mladih zanatlija, oni koji će se baviti opet našim starim zanatima, da povežemo i priču o projektu Kurs zanata. Kada se rodila ta zamisao? Prije par godina sam ja počeo razmišljati o tome, pošto sam ja sam inače završio frizersku školu, ono, uvijek dok je bilo to, i onda po nekim, šta ja znam, preporukama majstor Eldin Sprećo mi je preporučio da završim razliku predmeta za ovaj zanat, za kazandžijski zanat, ono, pošto je tek bila pošla ta škola i to, kao lakše ću moći dobiti radnju, šta ja znam, lakše ću moći organizovati posao ako imam diploma, da nije bilo ništa od toga. I onda sam tad shvatio, recimo, kad sam završavao tu razliku predmeta u školi, recimo, ja sam učio iz knjiga za limare, za... Jest ono slično, ali veze nema, ono, konkretno ne možeš ništa naučiti od toga. I onda je prva ideja bila, hajde napravim ko neku skriptu, a je ponuditi školi, recimo, šta ja znam, čisto da ima, pošto nije niko htio to uraditi. Da kad sam to uradio, nabavio sam neku kamericu malo, onda sam počeo i snimati sve ono što radim od početka do kraja, popraviti neke male klipove, pa onda došla ideja što ja ne bi uradio neku knjigu, recimo, koja ima i video, taj nekakav zapis, baš ono ko hoće da radi, pošto nema gdje naučiti, uzme fino i radi. I opet napominjem, država jednostavno nemaju sluha za to, najavljivo sam se ja i kod raznih ministara i da oni poguraju taj projekat, s obzirom da sad to sve uradio, ali ono još uvijek nije izdato zato što nije im interesantno. Recimo, interesantniji je strip neki o zanatu, znaš, ono, zbaciti, to je to, ko je to bilo je nekad zanatlija. I onda nakon nekog vremena ima tu dosta neke moje raje koji su ono i nezaposleni, talentovani, interesuje ih, ali nemaju gdje naučiti. I onda bilo je momaka koji su dolazili kod mene kući, recimo, pa onda učili neke dijelove, i onda sam skontao što ne bi napravili neki kurs. Ako već ne može u školi, ako već ne može ono slobodno negdje po nekakvim institucijama, da napravimo kurs. Pa sam onda to opet nudio, opet njima, mislim, ono, i ja sam tu blesav, činio se, do sada sam od njih. Bilo je nekih inicijativa, recimo iz općine Jajce, oni su htjeli to da urade, ali vjerovatno je tu ono odšlo, čim su predali oni zahtjev, kad je trebalo dobiti sredstva, to je jednostavno nije interesantno, ne može se hajrovati. I onda sa Pervizom, dugo vremena se mi družimo od kako je ono ovdje, i ono dođemo, sjedimo tu je onako ono malo inspirativno, kad nema inspiracije dođem tu, ovi motivi su onako stariji. I onda sa njim smo razgovarali. Za naše gledatelje kažemo da se nalazimo u Murća, Hamil, tako? Jeste, u galeriji Tepiha perzijski. I onda sa njim sam razgovarao i zašto ne bi, pošto su oni napravili udruženje koje će se baviti tako tim nekim bosansko-hercegovačkim i orijentalnim umjetnostima, zašto ne bi u tom udruženju napravili se, čisto hajde probamo.
I onda sam ja to objavio na Facebooku, pa eto ima sad momaka nekih i djevojaka koji se javljaju za to, koji su zainteresovani, pa eto vidjet ćemo sad koliko se javi i koliko budu ozbiljni. Znači još uvijek se radi samo o ideji, ali ovo je prilika da pozovemo, ali tako, sve koji su zainteresirani. Koga god interesuje ovaj zanat, može se znači i zaraditi, nije to samo nekakav hobi, znači dobar je i ko hobi, ali može se živjeti od toga. U svakom slučaju radi se o lijepoj zamisli i ja ti želim puno sreće, svakako u svoje lično ime i ime televizije Alfa. I evo, budući da sve govorimo o projektu, da spomenemo kako da dođu do Omara i gdje da se jave. Pa eto, konkretno napravio sam na Facebooku tu grupu, pošto je sad Facebook uvijek jako je popularan i dobre i loše stvari se rade oko toga, tako da ima tamo grupa čuvari tradicije, pa mogu, eto tu imaju svi potrebni podaci, kako se prijaviti, može preko maila, može preko telefona, eto sad sve. Samo da te onda zamolim da nam kažeš e-mail adresu i broj telefona. E-mail omarkrasnic@hotmail.com ili broj telefona 061 534 377. Ljudi mogu pogledati, eto tamo ima i moj blog omarkrasnic.blogger.ba, tu sam objasnio i pojedine dijelove zanata, znači u našem narodu ima sad kad kaže kazandžija, uglavnom misle šta ja znam na neke rakijske kazane i tako te neke kabaste stvari, a u stvari nije, kod nas je kazandžijski zanat prerastao nešto puno više, znači ima tu više podvrsta tih zanata, tako da nek ljudi vide zašto su zainteresovani, da mi znaju reći da bi mogli vratiti pripremu neku i alata i materijala, da vidimo šta je šta. Evo još za kraj jedno pitanje, osim volje da se neko bavi kazandžijskim zanatom, šta je to još potrebno da bi se bilo dobar kazandžija? A ništa, samo treba htjeti. Bukvalno samo treba htjeti, treba voliti ono što radi, koji u svakom drugom poslu. Hvala lijepo, Omar. Evo na čemu, hvala vam. Stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Oni šalju signale. Zaista se nadamo da ste uživali uz naš sadržaj i da ćete nam upravo iz tog razloga svoju pažnju pokloniti i sljedeće nedjelje. Do tada svakako ostanite uz uzbudljiv program naše televizije i pišite nam na našu e-mail adresu onišaljusignale@tvalfa.ba. Vidimo se, ćao!